laku apa kakek? Oh kakek mat. Arya mat ngalak furu mong kebet toh. Ya kan ambu mat. Entara kamu mat. Apa men ya ada tengling-lilingnya ada kelakuan. Kakek mat karonya relako tele aleng-leng-leng. Dikipah jena batang baga pelengan. Anorok tang lako fai mayu. Aku men. Kelakuan yang ngaji ya saya kelaku ya men. Ya sarang mun kelakuan yang ngaji ya men. Ya tak apa mat si penting fajar raja. Ya men. Bunyi kendeman nah men. Masalah ada setiap bulan pas. Kelakuan saya kelaku kaki di bere. Mun pas ken arceung lagi dem. Ya menar ceng tak lah tinggal ngeno mat. Ketika kita apa sih men? Ya nje malah karta apa sah. Mau apa salah kau ngari ya tak kira kelar mat. Mat. Derem mah. Nuratang lako kaki ya. Enggak men. Sengko Allah Ta'ala aku mungkin sudah tak apa sah. Sekelangkong men ya. Lama tak berlaku ke sengko. Sengko lah mau daya lah para mahdi ko. Ya tuli lah lemo mat. Kan mungkin andi niat ala aku beli kanak boleh ya. Iya men. Sekelangkong ya. Iya tuli. Alhamdulillah ya Allah dapat aku. Saya dentek. Cak Jong, dah buka Jong. Kaki mari aku oke pak. Lama deh Jong, kau ki hurung eno. Dia lah buka kaki lu ya. Kau ki bujang mahrib. Lama deh kaki sabu ya Jong. Nama ada pak. Sepora Jong ya. Setiap buka apa benda dah. Misalnya bapak kun kalau cokok boleh buka ngaji ya Jong. Iya tak apa-apa pak. Ya kalah, mau ada buka kaki pas aku bujang mahrib. Iya pak. Ya Allah. Selama sebulan pasariya tang bapak tak tahu mana bukannya aman. Itu uli lah lemo mat. Kan mungkin andi niat ala aku beli kanak boleh ya. Iya men. Sekelangkong ya. Iya tuli. Oi. Are leku norok laku naki men phơi mari hasil pesse.
Cong. In, jaga lah cong. Jaga cong. Tak sahur lah. Jaga. Iya pak, nggak sahur kade, malah main kok nyusul. Iya, saya ingat tulian ya. Mà chong sao là chong. Enggak pak, sengko tak sahur. Loh, arame lo sao là chong. Ki palo kuwan kaki sapasa. Beneda iya pak, engkau leku tak apa sah, terwala aku. Mari bisa melihat kakek buka senyaman. Mungkin kalau ala aku chong. Mi thele lo apa sa kaki chong. Tapi kelakuan sengko aja pak mon sengko apa sah tak kira kuat. Chong, kalau keng alasan lako, kaki mas kekir apa sa. Bapak mau mele buka apa berde lah chong. E tempo korban laki pasal lagaki. Chong, apa sih bulan Ramadan lah chong hoko wajib. Si wajib tak apa sih chong kun kalau rengkil. Kakek ndek kau cak rengkil ya chong. Iya enggak pak, sengko de beres. Menunggu aku cari kilo londe sengko. Ya bang, kan namanya sahur. Apa asal aku? Iya pak. Ayo,